Hey, when the Hnahlan 70th Baptist Church, Silver Jubilee, Lungphun, on the program, me head is on. Biakzidinga tanga ka local company, lalpa zangay na, ani. Oh, kung ay takilaw mo, ito nila. Masayin patiyan tutsiyar na kami doon ani Sam zana fakna pla tuna ilongay kangu ram zong te u lalpa joy moyin lim takin auro u lom chungin lalpa rongbol ula lasa chungin ama local ro u lalpa chu pathian ani ti ro u min siam tu chu ama ania ama ta kan ni ami tele aran tlat na huna beram ho te chu kan ni lom thu soi chungin akong khara chuan lut ula Phật chung in Biakzidinga Hawngtu kot laya chuan lut ro ane na lom thu soi ula aming chu Phật ro lalpa chu athasia angil ngei na chu kum khuain omang ari nom na chu chuan zong thlengin a omang lai pathian fakna la kan chiar hian tuna hian Biakzidinga Hawngtu kan oma pathian na hun chu hun thiang limani tuna hian Kohhran fa te hun thiang lima kan ding ani pathian kan ne na om si a helai Hawngtu kan lo kala piang hian lalpa chu ifak zelang u lalpa chu athasi a angil ne na chu kong khoi omang arinom na chu chuan zong thlengin a omang kum som ni panga kalta khan he khutang a hian helai huna hian pathian eng arsi chu lo de chan ani chu arsi lo de atanga kum som ni panga na kan lo thleng thei hi lalpa that na le zangai na ani atira mitlem te chung khat emolek an oma tuna chuan ti zat lo pung khom phei kan om ta hi lalpa chu ifakam u ole tuna hian he lungphun hi kan hong do na kan hon ma in pathian ne na tong trai u ole voinia hian pathian le Kohhran te zara pathian ro puinan he Jubilee nung hi Mizo Conference President kan yangin long takin ka honge ole pathian chalo ro pui ber ro se amen